yabo ubabudokotela angiboni ukuthi uzobuyela soon e-India angiboni manje okokuqala uqale washaya i-transport kambe buka yonke imihlobo kanje zonke lezi zinto esizibuka la emavidiyo yena uzibuka ngamehlo uzibona ngqo yabo buka ngitho ishividiyo yakhe shubile akathembi lutho uyabona ukuthi hayi akathembi lutho ngabona amanzi lawo ibhodlela lesifole ngiphuza lokho ngifikile angiwaphuza amanzi nakhona angiwaphuzi inessense that angiwaphuzi ngigcine ukuxubha ngise King AOR ngoba ngilabe ngilale eJohannesburg ngizophinde futhi ngixubhe khona ngoba alamanzi alana angiwafaka emlomeni there's no need ukuthi ngizothi hayi uyaxubha khakhazi no ibacteria yala e-India I don't know wazi ukuthi ukhuluma ngani yabona namhlanje ngibona into yamehlo into engaze ngiyibone into engiyibone namhlanje ngibone into engingakaze ngiyibone I repeat ngibona into engaze ngiyibone ungena etoilet amakake entanta ngaphezulu abantu batoiletha lapho akho into yokwasha izandla lana akho toilet paper lana nabantu bakopa ididi ngesandla bageza izandla ngesandla baphinde bovula umpopo athi ngikaze ngiyibone into ngithe futhi ngoba kade ngokhamba athi okay fine angisezokudla lutho ke ngoba phela manje ufuna ngovula lo ampopo le bakade bekopa ngabe ididi ngesandla begeza izandla begeza into kusanga khonsi kakhulu angikaze ngiyibone amanyala adla angiyazi behamba ngesitibla ngabe 7 hours ngesitibla and now I'm trying to rest but people can't tolerate seeing me rested bafuna ngiphendula amakhola abo engibatshela ukuthi angeke ngiyithathe ikhona ngise India ezoroma ngo-USD isibindi sokuqala ubabudokotela senzile ukusuka la eSouth Africa suke yena mawukuthi uvakashile ngazi yokwenzani into mawukuthi uvakashile kuona wonke amazwe uyakhetha ukuyovakasha e-India if ever kuwukuthi uvakashile ngiyabona ke maye hambe ngezinye ke inhloso yabona nje i-India khona lokudla kwakhona futhi abakwenzayo lokhu kwala emgaqweni bafethu lokho ama-video khona nenobone nje ubunuku obulapha yabuyisimanga yabo ngokubuka nje lama video mina ngicabanga kwilist yamazwe engawavakashela India mhlambe izwe lokugcina ngci mhlambe angazi yabo cause angihamselani nalobunuka abakwenza ekudleni ubona ngokudla kwakhona nje kuqala kwesinye isikhathi kugijima amagundane khona la kwenzeka nje isiphithiphithi sezinto nje ongayiqondi kahle yabo kuningi futhi lezi zinto lezi yabo lento ayishoyo ubabudokotela I'm sure i-experience vele yezinto aqondane nazo nje because I doubt ukuthi engakhuluma amanga yabo lezi zinto lezi izinto vele kufanelekile ukuthi angahlangabezana nazo ngokubuka nje ama-video nje axoxa indaba eyodwa nje eyodwa yabo ngiqedwa ke ile yokukotshwa kwey'didi ke if ngempela uma kuwukuthi ke akho tissue etoilet akho manzi etoilet basebenzisani labantu labo because nalo liyantanta liyabila liyagxabha nje khona njalo lapho khona manjalo wabo ngeke hayi bakwenye level yenye level nebafethu enye nje level yenye level anyways awucomment bafethu nawe nje ngeke usihlele nawe ukuthi ucabanga lento ngisho ukukhuluma ngayo nje ngathi khona la eduze hayi ke yadibana nezinto eziningi manje inkunzi malanga lapha babudokotela hayi kunzima kumatimba